Uyu musore mwite T Benjamin ni umusore uririmba indirimbo za gospel agakina na comedy abantu benshi muzi nk'imikino. Akaba ari umwe rero mu bantu bahagira Akifeza Grace Ngabirano, woman member of parliament wa Kisoro district. Ni umwe mu basore bamuhagira ijana ku ijana biva inyuma. Bumwe na bumwe aha dushatse kubereka yuko ari umusore wirirwa mu shweta hafi buri munsi. Tumuzi ku shweta ya Kifeza Grace kuko muri kureba buri hamwe hose aba ayambaye. Uhuye nawe mu town aba yambaye shweta ya Kifeza, uhuye nawe hehe aba yambaye shweta ya Kifeza, iwe mu rugo usanga yambaye shweta ya Honorable Akifeza. So ndi kukubwira ngo uyu ni umwe mu bafana original ba Honorable Akifeza Grace. Ushobora kuvuga nabi Honorable Akifeza Grace ariko ukumva ukaburuguyemo akaba gukubise nk'igikondi nangwa iki. Murareba aho ngaho na Honorable Akifeza Grace nyine bari kumwe style wa musore yambaye ya shweta. Uyu musore akunda Akifeza Grace bidasanzwe kabisa. Ni T Benjamin, gospel artist and comedian.